Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana na radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki hamwe n'umuco wacu TV. Turi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 2024. Sentama muraho mumeze mute? Twiriwe neza mushakamba n'imvura nyinshi. Ukwezi kwa 11 gushyingo kurarangiye. Harya ngo gushingura ukuri cyangwa ni ukuboza gushyingura ukuboza kuboza imiteja. Ariko byarahindutse ngira ngo ubu ngubu ahubwo sinzi niba imiteja yo kubozwa izaboneka. Imirwano hakurya no hakuno ngo irakomeye. Impande zose rwose ni umuriro gusa. Yarakomeye cyane, bapfa bari gupfa. Tunatabarize abantu b'iminembwe. FRDC yananiwe twirwaneho. Irangije ifata abantu, abasaza bari biragiriye inka zabo, nabonye abahambiriye ababoshye ukuntu. Nabonye abashyizeho kandoyi. Ibintu bibabaje cyane. Njye nari nzi ko bari abantu baba mu bice twirwaneho kontorora, kuki badahuza na twirwaneho ngo bagishyire hamwe ibarindire umutekano. Ushakamba urumva umuntu afite inka ze, naragiye ashaka hari utwatsi twiza turyoheye inka, niba ntiyaguma ahantu hamwe ko ziriya mayimayi zirabihimuraho. Mayimayi zirabihimuraho, ntabwo zibaha amahoro. aguma agenda ashakisha utwatsi. Usanga rero ukisanga aguye mu maboko y'abari abanzi, usanga agiriyemo ibibazo nka biriya. Ni ibibazo cyane. urumva ukurikije ubugome bwa FARDC na mayimayi na FDLR n'abo barundi babafasha, urebye ukuntu bakubiswe ejo bundi, umujinya warikubye. None bawutuye bo batakawutuye. Nareba umusaza wiragiriye inka bakazirika. uwo bifuza kuwutura byo barabizi ko bagerageje yakongera akabarimarima. Bwana Sentama, inkuba mu ngingo tugiye gukurikiraho ni inkuba yo mu kibira. Tugiye gukurikira kureba muri aya makuru. Yego. Inkuba yo mu kibira yongeye. Yego. Ariko nanone M23 uyu munsi yabyita kubandwa habona. Yateje ubwega. Yagishize ukuri hanze kose kuzuye 100% cyane. Ndimo nshaka ririya tangazo rifite hafi warimpa. Reka ndi gusunikire. Ndabona ntaribona. Ariko ukirishaka. Yego. Kiri umwami ngo yashingiye umukobwa. Bamwe kubera uko yambaye bari bagize ngo ahubwo niwe washingiye. Yambaye ikote rwose risa n'ikivuguto. Kiri umwami wa wundi ujya yambara kambambiri. Oya, wa musaza wambara teni ya kampani imyambaro ya gisirikare, ubusaza bukatanga imbere imyambaro. Yari yabaye umusore pe. Yiyuburuye, niyo mpamvu abantu benshi bageraga ngo ashobora kuba ari kwisazura ku gakumi. Uriya muntu umukobwa we yashingiye. Ngira ngo amafoto yagiye anakwirakwira henshi cyane. Tubanze turebe mu kibira. Tujye mu kibira. Tujye mu kibira rwose, ndabona imirambo yuzuye. Itangazo waribonye? Itangazo ryabonetse, nanaryohereje. Rirangiraho. Ubwo ni ikibazo cya network, ariko naryohereje. Yego, reka ntegereze ubwo rirangira. Tujye mu kibira mushakamba. Imvura irakubita ku nshuro ya 7 hakubise. Yego. Ariko bitanze uretse amakuru gusa yumva kuvugwa
igakubita ntitwumve inahinda, ntitubone imirabyo yayo, tukabona kumva gusa abantu ngo baguye igihumure, baguye aho ngaho. Noneho akarusho rero k'ubu ngubu ho yakubise ya mirabyo yajyaga itambuka nka furashe ya kamera. yego Ifata utuyazanye ibintu umwihariko bikurikiranye bimeze bite? yazanye umwihariko udasanzwe Yego, kubera ko amafoto ni na kenshi abantu batubwira bati mujye muduha amafoto yo mu kibira, twabwira tuti ziriya operasiyo ziba zikomeye, ariko yego, ubu rwose usibye gukubitwa hahise hajya amafoto menshi cyane hanze y'ibikoresho, ay'imirambo, ay'imbunda, ay'amatelefone, ndetse bagenda banavuga amazina ya bamwe, abenshi ni abo gisirikare cy'u Burundi bwana Sentama. Ni yego, ibintu bibabaje cyane uburyo bakubiswe, ariko birumvikana gukubitwa byo byari ngombwa kubera ko bahanganye nabo barusha imbaraga, yego, babarusha intege rwose. Iki kibira rero birashoboka ko bataremera ko atari icyabo. yego, Hari igihe umuntu yidagadura ahantu ntiyemere ko nubwo ahari atari ahe bitewe n'ibyo ari kuhakorera. yego, Ariko bwana Sentama amakuru nk'uko aje atugeraho mu ma saa tatu saa yine, tumaze kuyakira dutangira gushaka gihamya niba koko ari ukuri. Nibyo twaje gusanga ari ukuri, ayo mafoto ari ayo mu kibira, ariko bwana Sentama ukuntu byifashe, babarashe nabi cyane. Urabona ko hari abarashwe mu mitwe, abenshi ni imitwe wagira ngo babarashe n'iza ntare, nizo zitajya zirasa ahandi, abenshi imitwe yakuweho. Ndaje ngere no ku mafoto bwana Sentama, nako ku mazina yabo kuko amafoto yo ndayafite, kuko mu byo twakiriye n'amazina ya bamwe nubwo atari bose, kuko abapfuye bivugwa ko nanone baba barenga 100. Ni operasiyo ziba ari simusiga, cya mbere zikorwa n'abahanga birumvikana. Bwana Sentama, abapfuye bose bambaye imyambaro ya gisirikare, usibye aba nanone n'abandi babaga bambaye iya gisivile ariko bafite amakote y'imyambaro ya gisirikare, imyambaro ya gisirikare ikabavamo bikarangira basigaranye amakote. Bamwe muri bakeya tubonye tubashije kumenya harimo uwitwa second lieutenant cyangwa suriyetona Tuyishimiye Olivier, hakabamo second warrant officer Gerard, hakabamo kandi na third warrant officer Kane, ndetse na ubwo ntabwo ari second ahubwo ni imibare y'amafoto, mbabarire kanongere mbasomere amazina neza. Ifoto ya mbere ni second lieutenant ariwe suriyetona Tuyishimiye Olivier, nimero ya kabiri ni warrant officer Gerard, nimero ya gatatu ni warrant officer Kane, uwa kane ni sergeant Mushimiye. Abo ngabo ni abitabye Imana bwana Sentama babashije kumenyekana. warrant officer ni ajida shefu. Yego na jida shefu. Yego, abo bose rero babashije umwuka w'abazima rwose kuba batakiwuhumeka. Bwana Sentama nanone nikomeza ku mafoto, hari imbunda zafashwe n'amagrenade n'amasasu atandukanye, hafashwe telefoni nyinshi, ni nyinshi cyane zishoboka, za Motorola zimwe bakoresha mu itumanaho rya gisirikare. Usibye n'ibindi byahabonetse, habonetse imirasire
y'izuba, amakotomoni cyangwa se utundi dukoresho ubona ko babikamo ibikoresho bitandukanye bya gisirikare, ndetse hagaragaye muri ayo mafoto ibitabo bitandukanye ubona wagira ngo bimeze nka bimwe cyangwa Bibiliya yera ariko ifunitse, hakaba n'utundi dupapuro twinshi duhari. Ni amafoto Bwana Sentama wabashije kubona natwe adafite igisembwa, tukabona bishoboka twaza kuyabagezaho. Ndabona hari n'amasimukadi n'utundi tuntu tugiye dutandukanye. Bwana Sentama, Kibira yabaye Kibira, yazanye amafoto, yaje gutanga cyangwa gukura mu rujijo abahoraga basaba amafoto. Bwana Sentama, buriya ntiyaba ari imperuka. ni imperuka kwa Neva, rega ntabwo byoroshye. ndabona iri ari imperuka kuko ntibyari bisanzwe mushakamba. Ubwo yakomeje kwinangira uyu mugabo ngo ni Neva, ariko arafitwe. Niba badasubiranamo, uwitwa umwanzi wabo yaba barusha imbaraga ku buryo bukomeye cyane. Yego. Uwo bita umwanzi wabo ari kubahiga cyane bikomeye. Ega Neva nta gisoda afite, wa mugani we. Igisoda nta gisoda. Ese Ikibira arakubitwa uyu munsi, ejo Ikibira akongera agakubitwa, ugaca agakubitwa. Afite igisoda mu by'ukuri. N'imbonerakure ze ngo byaranze. Reka imbonerakure ze nizo kwambura abaturage. Ariko ngo ubu ziri kugendesha imihorero zinakanga abaturage. Zirirwa imihoro. Zibona ziyereka zitaraga imihoro inabirana, ukabona izuba rikubisemo rikwisha amaso. Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye habe na mba. Ntabwo byoroshye. Utazaba ari kuri liste y'itora uriya muzamu. Birumvikana. Hari n'abazaba bahari ariko birangire babigendeyemo. Bwana Sentama, reka niba nta kindi twajya ku M23 yagize iti rwose ati iyo masezerano ibyo musinya i Rwanda by'agahenge ntibitureba, twitandukanyije nabyo. Ati ikindi kandi mugomba kumenya ni uko ikintu twanze agasuzuguro tugiye gutangira kubagabaho ibitero, tubakubite mutazongera kutubabariza abaturage cyane. Ndabibona mu itangazo, hari byinshi bikubiyemo, byinshi ndabona yaho. Yego. Itangazo rero kopi mbonye iri mu Cyongereza. Iravuga uretse biriya birango nyine bya AFC. Yego. Rero n'umugambi wayo, intego. Yego. Peuple uni. Abaturage bunze ubumwe. Dinye. Bubashwe nyine, bubashwe bafite icyubahiro, prospere. Uburumbuke, iterambere, uburumbuke, ibintu nk'ibyo. Yego. Noneho itangazo riravuga ngo official communique of November 30th 2024. Itangazo ryo kuwa 30 z'ukwa 11 2024. Yego. Kavuga bati the Alliance Fleuve Congo AFC/M23 expresses its heartfelt gratitude to regional leaders and international partners for their unwavering and tireless efforts to find a peaceful solution to the ongoing conflict in the Eastern Democratic Republic of Congo, DRC. Alliance Fleuve Congo
M23 iragaragariza abayobozi bo mu karere ndetse n'abayobozi n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga ibikuye ku mutima kuzirikana ibikuye ku mutima ku mbaraga ubwitange ntagereranywa kandi butananirwa budatezuka bwo kugira ngo haboneke igisubizo cy'amahoro cyo mu mahoro ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Bakomeza bati we also commend their commitment to seeking peaceful solutions through the various disputes, particularly between the Kinshasa regime and neighboring countries within the framework of the Rwanda peace process. Kandi turashima n'ubwitange bwabo abo bayobozi baba abo mu karere ndetse ku rwego mpuzamahanga ubwitange butandukanye bwo gukemura ibibazo bitandukanye by'umwihariko ibiri hagati ya leta ya Kinshasa n'ibihugu by'ibituranyi, ibihugu bihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushakisha amahoro, inzira y'amahoro y'u Rwanda. Barakomeza ati however the AFC M23 tremendously regrets the numerous violations of commitments perpetrated by the Kinshasa regime, particularly concerning the ceasefire. Ariko ku bw'ibyo AFC M23 ibabajwe nuko leta ya Kinshasa ibishe ku bushake ikomeje kurenga amasezerano yo guhagarika imirwano. Noneho bakavuga ko guhagarika imirwano, the ceasefire, while we acknowledge that the agreement between the Kinshasa regime and the Republic of Rwanda is part of the regional efforts led by the African Union under the auspices of the Republic of Angola, this process does not involve the AFC M23. Nubwo tubizi kandi tubizirikana nubwo ibiganiro bya Rwanda birimo bishakisha amahoro kandi ku bwitange, ku mbaraga z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ibi biganiro nta na gato, nta naho bireba na gato AFCM 23. Yego. Vuga ni birimo aruhare bigiramo. Nevertheless, in line with our commitment to peace, we continue uphold the unilateral ceasefire we signed on March 7th, 2023 in Rwanda, Angola. Hano baravuga ko bo baravuga ko nubwo batabirimo biri yego amasezerano y'u Rwanda na Kongo n'u Rwanda, bo bakemera ko hari uguhagarika imirwano ku ruhande rumwe. Uruhande rumwe bavuga ni twasinye twenyine twemera guhagarika imirwano itariki 7 z'ukwa gatatu 2023 i Rwanda muri Angola, ariko ntawe basinyanye. Yego.
ni ukuvuga nibo bonyine basinye, sinzi basinyiye imbere yandi ntabwo bamuvuga aha ngaha. basinye imbere ya Angola nk'umuhuza watumwe na Afurika yunze ubumwe. ariko Angola ni umuhuza ariko nta babahuza nabo. Bari babasabye, bababwiye ko bifuza ko amahoro yaboneka, abandi bababwira ibyo bashaka, abandi bababaza ati ese mwakwemera ko biramutse ibyo mushaka tugiye kureba ko byashoboka ntimugabweho ibitero, mwebwe mwemera guhagarika imirwano? Barangije bati turabyemera, bati ariko bashyiraho ariko cyangwa exception yo kuvuga ngo ariko nitudaterwa. Ariyo mpamvu bakubwira ko kuva iyi tariki ya 7 z'ukwa gatatu muri 2023 bakubwira ko aho bafashe hose ko ari ukwirwanaho, nk'uko uyu munsi bavuga ko hari aho bagiye gukora barwirwanaho basubiza inyuma ibitero by'umwanzi bitaboroheye. Mushakamba urabica ku ruhande, babaga batewe bakirwanaho bakajya gucecekesha imbunda aho zabateye ziturutse. Yego. Kandi burabyibuka Mushakamba, hari ikintu mbyibukiraho ntazibagirwa. Uriya Kabila agira inzu hari ikirorerwa bita Fromageri, inzu nini y'amabati. Ndagira ngo ntikwibutse ako gafoto kansigaye mu bwonko ntabwo kazavamo. Barayiteyemo amabombe. Bahiteye amabombe, amabati araguruka, n'imbere yayo haraguye inka, baraharasiye inka imwe y'umukara. Ako gafoto ntikazamva mu mutwe. Birumvikana. Reka dukomeze. Yego. Noneho hano urabona ko basinye guhagarika imirwano, bo ubwabo bonyine nta basinyanye. Noneho bo bakavuga ko ibi basinye bakibihagazeho, bakibyemera, bagomba kubikurikiza. At the same time, muri icyo gihe cyangwa se hamwe n'ibi, we reserve the right to defend ourselves and neutralize threats at their source to protect the civilian population. Hamwe n'ibi, icyo duhagazeho nuko tugifite ubwo burenganzira bwo kuba twakwirwanaho. Yego. Tukanaburizamo ibitego. Yego. Ariko tukabiburizamo tubereye aho bituruka, kugira ngo turengere abaturage b'abasivili. Ibyo nibyo bavuga hano muri iri tangazo, bavuga kuri ceasefire, guhagarika imirwano. Noneho bakajya ku ka ceasefire yari ingingo ibanza, bakajya ku ngingo ya kabiri, evidence of persistent ceasefire violations. Nyine ibihamya ibigaragaza ko hakomeje kubaho ibitero birenze guhagarika imirwano. Over the past 2 weeks, mu byumweru bishize, coalition forces of the Kinshasa regime have launched repeated attacks and occupied densely populated areas as well as our positions. Mu byashize leta ya Kinshasa ingabo zayo, iriya huriro ry'ingabo zayo, yego, byagabye ibitero byumvikanije, repeated attacks, kuba byumvikanije, itera ikongera igatera, ikongera igatera, byisubiramo.
noneho iza no kongera kujya ahantu hatuwe. Ijya ahantu hatuwe ibirere no mu birindiro byacu. Kuvuga ibirindiro byabo aho bigarukira barazaga bakabivogera. These include the following locations. Muri ibi birindiro ibi bikorwa bamaze kuvuga zakoraga hakubiyemo icya mbere in Rubero territory, muri teritwari ya Rubero. Kamandi 1 and 2, Kamandi ya mbere n'iya kabiri, Hutwe, Kamotobe, Kikuvo and Ngekene. Kuvuga aho bakorwa byo gutera bongera batera bakaza no mu birindiro ya AFCM 23 muri Rubero. Nahangaha havuzwe ni muri Kamandi ya mbere n'iya kabiri. Yego. Ahitwa Hutwe, ahitwa Kamotobe, ahitwa Kikuvo, n'ahitwa Ngekene. Ahandi muri Masisi rero, muri teritwari ya Masisi, bavuze Musheberi, Gatobotobo. Yego. Musheberi, Mushakamba ni hirya ku ishyamba ahagana muri za Butembo. Ahantu ndahazi. Hari n'ishuri ryaho rya segonderi nigeze kujya kwigishaho. Byiza cyane. Ariko Gatobotobo, Kinigi, Kaniro, Buguri yaho ni hino, Kinigi ni hirya gake. Gatare, banditse Katare ariko ni Gatare. Karembe hano ni muri Warikare. Ariko ya ni Karembe se iri muri nkajya wowe Karembe ya Masisi akabona ya Warikare cyangwa ni Karembe imwe ya Warikare, ahubwo nuko wenda hano muri Masisi banditse muri Masisi, ariko ikigaragara harimo n'uduce two muri Warikare bafashe twabyita nka zone. Amerekezo runaka bitandukana. Ubwo iyo uvuze Musheberi, Gatobotobo, Kinigi, Kaniro, yego hanga Masisi, Karembe rero. Ariko hari Karembe igice kimwe kiri muri Masisi nacyo cyane ko Karembe koko ibice bibiri, cyo muri Masisi n'icyo muri Warikare. Nibyo akaza Rukopfu yo iri hamwe na za Gatare. Kaza Nyange iyi ni y'Ibibwe, hafi ya Bibwe. Hakaza Bibwe, ndetse nawe ba imashini yaregiye najya kwandika kwibeshya. Ibibwe haza ku Ihembe. Ihembe ni ahantu ku ishyamba. Urabona ya misozi y'amacumbi y'Ibibwe nigeze kukwereka. Yego. Ni nyuma yayo. Ngo yitwa ku Ihembe. Ariko iyo uraha ku Ihembe ureba Karembe hakurya hatari hafi, ariko uyirebera kure. Yego. Hari Ihura, hari na Muheto. Ihura yo ni iriya hariya. Noneho hakaba na Muheto. Yego. Ubu ko ibice byose bagiye barengera bakinjira mu birindiro bya AFCM 23. Bakanatera n'ahantu hatuye abaturage benshi bakundi baharasaga. Itangazo rigakomeza rivuga riti the AFCM 23 reiterates that only a direct and sincere dialogue addressing the root causes of the conflict can pave the way for a peaceful resolution to the ongoing conflict in Eastern DRC. Ngo AFCM 23 irongera kwibutsa ko ibiganiro byonyine nabyo binyuze mu kuri, cishije mu kuri, kandi bikozwe imbona nkubone. Nta wundi muntu urimo hagati. Yego. Impande zombi zikiganirira zirebana.
ibi nibyo byakemura ibibazo nyakuri byo muri kariya gace kandi bikaganisha no ku mahoro. Ikibazo kirimo hariya kikarangira. Itangazo ubundi urebye naho rirangirira, ibikurikiyeho n'ibi abavuga Bunagana November 20th 2024 babikorewe nk'abaravuze bikorewe Bunagana kwa 30 z'ukwa 11 2024 for Alliance Fleuve Congo AFC Lawrence Kanyuka Communication Focal Point ukuvuga ushinzwe igitumanaho. Bwana Sentama, ibyo M23 yavuze yego birahura n'ibiherutse gutangazwa cyabirajya guhura no kugira n'isano ibyatangajwe na nyakubahwa Minisitiri Nduhungirehe. yego aho aherutse kuvuga adaciye ku ruhande ko babona ko Kongo idashaka amahoro, tifuza ko imyanzuro ya Rwanda yashyirwa mu bikorwa. yego aho yavuze ko kuva abaminisitiri basinya ko mapuro za mbere mu kwezi kwa 10 yego rimwe bari banze gusinya bakazisinya uko bavuye mu Bufaransa, yego Kayikwamba yanze kuzisinya. Biravugwa ko kuva icyo gihe M23 yagabwe ibitero bigera kuri 27. yego ubwo rero urumva M23 igize neza gukura mu rujijo abantu, ikemeza ko igiye kubakubita abayigabaho ibitero ikajya gucecekesha za mbunda. yego kuko abantu baba babikeneye. Hari abashinja M23 kwigira gukoresha igipadiri cyinshi, bishatse kuvuga kutababaza umwanzi ngo bamukubite bamugeze kure hashoboka, cyangwa kuba hari ahantu hamwe umwanzi ahora aturuka bagabaho ibitero ariko ntibajye kumukubita ngo bamusubize inyuma bamwirukanse bitwaje ibyingibi by'ibiganiro bya Rwanda, cyangwa se byabaho bikagabanya umuvuduko w'intambara kandi abantu bifuza ko M23 habuhora, abari mu nkambi bagataha ubuzima bukongera bukagaruka uko abantu babanaga mbere bagikundanye bagisangiye byose, akaba ariko bongera gusubira bakaba bavandimwe bazira baseka bazira imbereka. Bwana Mushakamba, ngira ngo kudakubita umwanzi M23 kuba itakubita umwanzi wayo ikibitera, ngira ngo igendera no kuri iyi nyandiko yo guhagarika imirwano yasinye. ariko yasinye yonyine, ngira ngo ntiyayicaho ntiyayirengaho. ariko mu byo yasinye yavuze ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho ndetse no nibyo bikorwa, nibyo nari ngiye kugeraho. ni ukuvuga ko uriya kurwana iyo irwanye iba yasagariwe. yego baba bayiteye kandi igaragaje ingero zifatika, kandi ntitubyibagirwe Mushakamba. yego Kinshasa iyo iteye itera yambaye ingofero ya Wazalendo, kavuga ngo Wazalendo bateye. kandi nyamara bafite itegeko bashyizeho ryinjiza Wazalendo mu ngabo. ni ukuvuga ko bakabaye banabategeka, bakababwira bati muhagarike kurwana. Abazalendo bahabwa imbunda na leta, Abazalendo bahabwa amabwiriza na leta. yego Abazalendo rero ubwo bahabwa amategeko na leta, leta niyo ibabwira iti bimutere. ko nta na rimwe kirigera twumva ivuga ko yabahujije bakanga. M23 rero kutabakubita si ukuvuga ko inkoni yo kubakubita yabuze, cyane ko banayizanira. yego bizanira n'inkoni yo kubakubita Mushaka. nibyo n'ubwo bayizana. Buriya FRDC nabo bakorana bameze nka wa mwana ubwira uti genda ucira inkoni hariya uze ngukubite. barayizana, inkoni barayizanira, bakaza bakayihereza AFCM 23. yego ahubwo ngira ngo nubwo tuyishinze ngo ikora nk'igifurere cyangwa igipadiri, ahubwo ikora kibyeyi. igira impuhwe za kibyeyi ikabababarira. noneho barengera nibwo twumva yabakubise. niko mbibona. ubundi inkoni iba izifite
uko baje, uko FARDC ije, uko abazarendo baje, uko abarundi baje, uko Black Water baje, uko bande baje, abandi bose wabonye bari muri iriya mirwano za SAMIDRC n'abandi bizanira iminyafu yo kubakubita bakayishyikiriza AFC/M23. yego utabakubita rero ni ruriya rupapuro yasinyiye Rwanda urabyiboneye ku itariki 7 z'ukwa gatatu 2023. kereka gusa iyo barengereye kuko ubwo burenganzira iranabwandika, ifite uburenganzira bwo kwirwanaho baramutse barengereye baduteye. kandi noneho za mbunda barashishije tukazicecekeshereza aho zituruka. nibyo uko mbibona. Bwana Sentama ngira ngo wanabisobanuye bihagije, n'amasaha yakuze twanagana ku musozo niba nta kindi. Mushakamba mbere yuko tugana ku musozo ndagira ngo nkubwire mu kanya 4:15 maze kumva ko umuriro watse. umuriro watse FARDC yongeye yateye hariya mu Isake, azengurutse mu Isake. n'ubu drone yanjye iriyo yari ninyandikira, aranyandikiye none yego genda mubwiye ni sinjyama ungeze aya makuru. aranyandikiye arambwiye ngo ndebe kangane gake. aranyandikiye ngo Goma. ni message ampaye 5:20 ngo Goma for affrontement aux alentours de Sake à l'instant. ubwo we ndamubaje se ni isaha 5:00 aransubiza ati bitangiye 4:15 z'ijoro. ubu ngo hari umuriro watse. ibyo rero turakomeza kubikurikirana, amakuru tuza kubona turageza ku bakunzi bacu. yego ariko hari imirwano babe babyumvise. n'iyi saha hari imirwano rwose ikomeye cyane. yego mu gitondo turi bubagezeho amakuru y'uko byifashe, turababwira rwose kandi turaba twayabonye. yego Sentama ndagushimiye. murakoze cyane, abari badukurikiye barakoze, bifurize ijoro rihire, ariko ntibagahweme abatarakanda subscribe ikande, ikandwa rimwe, akande na like iyo ikandwa kuri buri kiganiro inshuro imwe. ikindi bakande share, inkuru zacu bazisangize abacuti babo, kandi noneho batwandikire no muri comments badushyikirize ibitekerezo byabo kugira ngo bidufashe. ijoro ryiza rero kuri bose. Shakamba mikoro ni yawe. urakoze cyane Bwana Sentama, ndagushimiye. nshimiye n'abari badukurikiye n'abandi bose aho bari hagiye hatandukanye. mukomeze mugubwe neza.